في أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nga kakasih hatiranan, alhamdulillah, ya naisap kita ng karilan waktu sin Allah Ta'ala nga mga nikmat sa lagu-lagu, pagbalik-balikan na mong hadyan, pagpatumtum, umakaw kita niyo pakanya sin suko na to, karena in uno pakaradyaan magdatong di na yan makabalik. Sa wabiyad to, tiap-tiap dumatungin waktu sarayaw-rayaw, umakaw kita niyo pakanya. Waktu ini insyaallah ta'ala, yarin habuk anak murid sing kami, amuin yarin nakalamod ha amuin programa pagbiyak sa kanila, tungod paparkala sin pagpa sampay sin risala sin Islam, pakain na binaybayan abutan sin suara namo dahil di ha lumal namo ini murah-murahan makakawa kita niyo simpal sukuan na to pakanya din ako magpalugay itukbal ko inambuk murid wairun narwayng dahil Al-Talib Majid Jangkeni amun dimihil siya pangadyan habahasa sinama wal yatafaddal siya natuhu mashkura. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, mga pong tinai kumaagamasin Allah subhanahu wa ta'ala, puas sanglit makapuji topot ma Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat makasalam manabi tabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, lapay na tudyo mga ahli pamilyana, sampai na sigalam mga kasahabatan na, sampai na sigalam mea mabakas Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Puas minliin mga pong tinai kumaagamasin Allah subhanahu wa ta'ala, itukbal tabi insa heka pagsyarang syukur tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Sin itu masih may tumakitabi in mga ni'mat pamaindami Allah subhanahu wa ta'ala. Iya na ni'mat kaita hinang-hinang bangsa jin maka bangsa manusia, iya na ni'mat sin kaalum. In mga ni'mat itu labi in halga nama manusia, bang apabila ia
kapaindaman Allah subhanahu wa ta'ala mga ni'matna. Mauna ka ni'mat panganda, mauna ka ni'mat pangaleh, mauna ka ni'mat kakosog, mauna ka ni'mat kaalum, in mga ili labi inhalga na manusia, bang apabila ia kapaindaman Allah subhanahu wa ta'ala mga nikmatna. Mga pung tinai kumaaga masin Allah subhanahu wa ta'ala, usal tabi in mga ni'mat pamaindami Allah subhanahu wa ta'ala, usal tabi makabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, usal tabi makaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian itukbal tabi rusab insa heka pagsyarang syukur tuju Allah subhanahu wa ta'ala, sin pinaabot kita bi Allah subhanahu wa ta'ala masangum itu tiranan ikapagpulun-pulun sin kita bi, karena dangan parangan min kita bi muan pangajian mamanga pung tinaina muslim bariman. Pos minliin mga pung tinai kumaaga masin Allah subhanahu wa ta'ala, ngalo kita bi pangajian masangum itu insya Allah subhanahu wa ta'ala mula-mula nasihatanku ingin hawabaranku lapay na tudyo ni kaam. Mga pung tinai kumaaga masin Allah subhanahu wa ta'ala, mula-mula subay hati tabi in mga kahalan tabi may tumadunya bang angay kita bi pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala paitu idunya. Mga pung tinai kumaaga masin Allah subhanahu wa ta'ala, in panilaw angay baha tabi pia panjari Allah subhanahu wa ta'ala paitu idunya. In jawab itu parmansin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pa insin Allah subhanahu wa ta'ala insa ku agpapanjari bangsa jin maka bangsa manusia illa liya'budun, buat malaingkan agtag ipun tuju Allah subhanahu wa ta'ala, buat malaingkan ag ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimakna dumain kita bipina panjari Allah subhanahu wa ta'ala paitu idunya hasupaya beatana ajja in nafsu singgin hawa baranta, sumagawa pinapanjari kita be Allah subhanahu wa ta'ala paitu idunya hasupaya ngahinang sin amal ibadat tabi maitu madunya, hasupaya ngahinang sin kemon kakahinang panohoan Allah subhanahu wa ta'ala maka rasulna. Mga pung tinai kumaaga masin Allah subhanahu wa ta'ala, pinapanjari hati kita bi Allah subhanahu wa ta'ala paitu ibabaw sin dunya hasupaya ngahinang sin kemon kakahinang panohoan Allah subhanahu wa ta'ala.
main ka pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala paitu idunya supaya agpulun na adja pangartaan sin dunya. Main ka pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala paitu idunya supaya aglami-lami na adja may tumadunya. Insa natassob manusia in maksud na may tumadunya mga pung tinai kumaaga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Tabiya dakuman in kahekaan manusia majaman sainaan bang nakabuanan Allah subhanahu wa ta'ala mauna ka ni'mat pangarta, mauna ka ni'mat pagdaya, sain mga ili, tiranan sababan, gay dan atassob in Allah subhanahu wa ta'ala. Tiranan, gay dan atassob, in pagsyarang syukur tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pung tinai kumaaga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay as-sob tabi, aku makakaam, bang angay kita bi pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya ngahinang sin amal ibadat tabi may tumadunya. Binuanan kita bipangumulan Allah subhanahu wa ta'ala may tumadunya pangumulan sa pandok-pandok hasupaya tatali manusia gayru iya taggol may tumadunya. Gayru iya notok may tumadunya sabab indunya tu liubur Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan napa insin Allah subhanahu wa ta'ala kullu man 'alayha fan in kemon may tumadunya lan yapdu lopasdu sumagawa mga pung tinai kumaaga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Insa tabi natassob in parkala itu sabab ligap na tabi maparkala sin dunya. Insa tabi natassob in dunya tu tempat pag-iibadatan sarta in Allah akhirah tempat pagtutungbasan sin kemon kakahinang. Hangkan napa si Imam Ahmad rahimallah ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza faman lam ya'mal huna nadima hunak. In dunya tu tempat pag-iibadatan maka in Allah akhirah tempat pagtutungbasan sin kemon kakahinang. Hatina say-say in kulang tahinang nakahalapan waktu ia madunya na di mahunak agsusun ia bang taabot ma'allaw akhirah. Mga pung tinai kumaaga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Pinaasoban kita bi kayu alim in dunya tu tempat paghihinangan halap nakan atawakan laat. Maka in Allah akhirah tempat pagtutungbasan sin kemon kakahinang. Na bang atat kala in kaniaan numay tumadunya ngahinang kasin kakahinang panuhoan Allah subhanahu wa ta'ala maka rasulna sabannal tuod intung basin kakahinang nu iya na surga. Na bang atat kala isab
in kania annu maitu madunya wal ajja ka agma maksiat tuju Allah subhanahu wa ta'ala tinggalun nuna ajja in kemun kakahinang panuhoan Allah subhanahu wa ta'ala maka rasulna sabannal tuod intung basin kakahinang nu iya na apinar ka jahannam wa na'udzubillah. Mga pung tinai kumaaga masin Allah subhanahu wa ta'ala subay hati tabi in mga kahalan tabi may tumadunya bang angay kita bi pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala paitu idunya hasupaya baha aglayap-layap may tumadunya in jawab main mga pung tinai kumaaga masin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya ngahinang sinkemon kakahinang panuhoan Allah subhanahu wa ta'ala maka rasulna mga pung tinai kumaaga masin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan na pinahali kita bi Rasul sallallahu alaihi wasallam malingkat sindunya hangkan napa insin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha falyanzuru kaifa ta'maluna fattaqud dunya. Fa insin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabannal tuod indunya tu mamis iya sarta in paluahan na halap sumagawa bannal tuod in Allah subhanahu wa ta'ala binattad e'na atawakan pinania e'na mau makaam in pagbaya mau madunya patha supaya niyanda e'na bang ay in kakahinang nubi mau madunya fattakud dunya na katalawin bi in fitna sin dunya mga pung tinai kumaaga masin Allah subhanahu wa ta'ala bang adja pikil-pikil sin manusia in hantang sin dunya tu asal bannal tuod in dunya tu insa niya maksudna saddili buat malaingkan ngalembo adja manusia bang binattad manusia in lingkat kaaluman sin dunya tu mari alom sin pangatayan na tiranan sababan gay na natassob in Allah subhanahu wa ta'ala pila na adjain mga manusia bang nakabuanan Allah subhanahu wa ta'ala mauna ka ni'mat pangarta mauna ka ni'mat pagdaya tiranan sababan gay dan atassob in Allah subhanahu wa ta'ala sabab lasana iya maka aluman sin dunya sambil kinisahan tabi Rasul sallallahu alaihi wasallam niya da kayu lalla mawaktuman biyattad na iya tujuri alam sin pakuburan na fa insin Rasul sallallahu alaihi wasallam ay hinang sindakayu lallanaan ngilahap ngalang sin alang sa kosog-kosog inkemon makhlukat pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala may tumadunya maka kale sin sualana
buat malaingkan in gay maka kalemaya iya na bangsa jin maka bangsa manusia. Ay haling sinda kayu lalanaan merom sin pakuburan na. Ya ahli ya waladi, la tal'abanna bikumud dunya kam kama laibatsni. O kaam mga ahli pamilyaku, mga lahasyaku, mga anak handaku, mga pungtinaiku, daakam tood agrida, pinaglolaan lingkat sindunya. Amay-amay tood makaam, dapeen kambaya, pinaglolaan lingkat kaaluman sindunya. Tiranan sababan, ikaligapbi mapag-ibadatan tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tiranan gay bitassob in Allah subhanahu wa ta'ala. Kam ala ibatsni. Aksingan paglola nama aku waktu gi kaalum kumadunya. Palangan-langan mabukutan sindunya. Aksingan dusapku kahantang bi. Insa niya hinang saddili buat malaingkan agtipun na adja pangartaan sindunya. Bisan agsadakka agon-agon gay kuna kagaosan. Insa niya panali ku saddili buat malaingkan kaaluman na adja sindunya bang singga kahasil kumaya. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Insa kuna hati kasayuhan in aku marlom sin pakuburan na. Pajama'tud dunya fataraktuha. Agtipun na adja ku pangartaan sindunya. Insa ku hati kahatihan in mga ili tamban kudu iya madunya. Saili in hantang sindunya mga pungtina iku maagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan napa insin Allah subhanahu wa ta'ala maparmanna wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Maka insa niya aduin maksud sindunya tu buat malaingkan kasanyangan makatipu. Buat malaingkan kasanyangan makatipu. Hangkan napa insin Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'anak si Omar radhiyallahu anhuma kun fid dunya ka'annaka garib aw abiru sabil faniyain ingin hawa barannu maitu madunya aksingan kakahantang agtulak-tulak dakayu kauman insania maka kilala maka abiru sabil atawakan kahantang aglabay-labay adjaka ay bimakna bialahil kapaitu Allah subhanahu wa ta'ala idunya madakayu maksud hasupaya nanom hasupaya ikalapasnu masiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya panjari ka Allah subhanahu wa ta'ala paitu idunya hasupaya ngahinang sin amal ibadat numaitu madunya. Hasupaya sanyang kama sinosolongnu bangka ta'abut mole tujuh hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Saili
in karya salisin dunya mga pungtina iku maagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangka bayaklah sama kain Allah subhanahu wa ta'ala subay kulang-kulangin in paglasanu may tumadunya kialasahan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan napain sin Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abil Abbasi Sahl ibn Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qal ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Qal izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad bima 'indan nas yuhibbaka an-nas. Min si Sahli ibni Sa'din As-Sa'idi kiaridaani ay Allah subhanahu wa ta'ala yukna niya dakayu lallah takka tuju Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dullani ala amalin ija amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah paininku min mga kakahinang apabila ku iya hininang atawakan niyamalan tiranan kialasahan ku Allah subhanahu wa ta'ala maka tiranan kialasahan ku manusia. Fa insin Rasul sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya yuhibbakallah. Kulang-kulangin in bayanu mapag dunyanu kialasahan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Maka laanin in bayanu maai na niya manusia kialasahan kay manusia. In hadith itu sinoho kitab Rasul sallallahu alaihi wasallam kiulang-kulangan in paglasa tabi may tumadunya. Sabab bang apabila lasana in manusia maka aluman sindunya tiranan sababan gay na natasob bang ay in maksud na may tumadunya. Sabab indunya tu agsosolong in tahun agsosolong in lingkat sindunya. Agsosolong in tahun agsosolong in lingkat kaaluman sindunya. Hangkan na pinahalli kita bitood Rasul sallallahu alaihi wasallam malingkat sindunya. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal minbari wa jalasna haulahu faqala inna mimma akhafu alaikum min ba'di yaftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatuha muttafaqun alaih. Min si Abi Sa'id Al-Khudri kiaridaani ay Allah subhanahu wa ta'ala yukna ningkolo in Rasul sallallahu alaihi wasallam maryata mimbar sarta in kami ningkolo makatilibutan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Fa insin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna mimma akhafu alaikum min ba'di yaftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatuha. Fa insin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabannal tood min mga katalawanku bang pajatu na mau makaam mapuasku bang nahukab mau makaam in parihasan dunya makalingkat sin dunya. Ay bimakna dakayu min mga katalawan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang pajatuna atawakan hukab nama mga umatna in parihasan dunya makalingkat kaaluman sin dunya. Tiranan sababan in mga manusia aglomba-lomba na dumauhat sin kasanyangan sin dunya. Mga pung tinaiku maagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dasabtahinang sabab in pagdunya-dunya tabi tiranan gay tabi natasob bang ay in maksud tabi may tumadunya. Sumagawa ngallo adja tabi may tumadunya iya nasyuku makita bi Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya tausal tabi mapag-ibadatan tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pamakala Syekh Al-Uthaymin rahimallah, khudh minad dunya ma yahillu lak wala tansa nasibaka minha walakin ij'alha fi adik wala taj'alha fi qalbik. Fa in Syekh Uthaymin rahimallah, khudh minad dunya ma yahillu lak, ngallo kamaitu madunya iya najari syara, wala tansa nasibaka minha, maka da asab kalupahin in suku numaitu madunya. Ay bimakna main in maksud gaina kita mihan apakah atawakan gaina kita ngusaha sumagawa ngallo aja kita maitu madunya iya nasyuku makita Allah subhanahu wa ta'ala. Tiranan tahinang eta kosog mapag-ibadatan tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dasab tahinang sabab in pagdunya-dunyanu tiranan gay nu natasob in Allah akhirah. Maka tiranan gay nu natasob bang ay in maksud numaitu madunya. Main kapain sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Main kapain sin Allah subhanahu wa ta'ala insa ku agpapanjari bangsa jin maka bangsa manusia illa liya'budun buat malaingkan agtag-ipun tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Itu in maksud bang angay kita bipina panjari Allah subhanahu wa ta'ala paitu idunya. Walakin ij'alha fi adik. Sumagawa battarin indunya mapalat tanganmu. Ay in sabab angay subayhangkan battatta indunya mapalat tanganta hasupaya luhay iya nilabbahan. Sabab tahati tabi
Jangan parangan min kitabi in dunya tu niya tob-tobanna. Salung samud dalai patalikut du tabi maya. Maka tiranan gay tabi ika susa bang kita bimole tujuh hadarat sin Allahu Ta'ala. Tiranan gay nu ika susah bang niya tamban nu may tumadunya. Mauna ka pangartaannu, mauna ka mga kaanakannu, mauna ka ahli pamilyanu. Tiranan gay nu ika susa bang kamole tujuh hadarat sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ai bang nakapatalikut may tumadunya. Wala taj'alha fi qalbik, maka da'a mattadmaya in dunya mapangatayanmu. Sabab bang apabila biattad manusia in lingkat kaaluman sin dunya tu mare alom sin pangatayanna, tiranan sababan gay na natassob in Allahu Subhanahu wa Ta'ala, sabab lasana iya maka aluman sin dunya. Mga pung pinaiku maagama sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, dasabtahi ng sabab in pagdunya tabi tiranan gay tabi natassob bang ay in maksud tabi may tausal tabi mapag-ibadatan tuju Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Sabab tahati tabi in dunya tu niya tob-toban na salong samuddalay patalikut du tabi maya. Min sabab ili usal tabi in pangumulan tabi mapag-ibadatan tuju Allahu Subhanahu wa Ta'ala, maka asob tabi bang ay in maksud tabi may tumadunya. Puas minliin mga pung tinaiku maagama sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, bang niya may mga kaptanganku insa agtawa atawakan in pagmaknaku in ili sabab lammasin pangahatiku. Bang niya may mga kaptanganku paddi mapangalebi atawakan paddi marom ataybi andu ngamuk ku kamaapan makaam labi in Allahu Subhanahu wa Ta'ala in mangampun makitabi. Puas minliin wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.